Malore falau manuia ile nei afiafi ia po le nei aso dia watato wa dia mai le aso lona se fulu ma le fitu le nei o au so lua afe lua se fulu ma le lua fata lofa tuai ma le nganga fa alalo fea lava se no foanga lo o e ma futa mai ai ma e ma ua mai ai le fa poponga fo ile nei o le TAUAFIAFI ma le loabay fata lofa atu ma le nganga fa alalo ia fia lava la le nganga e whaeloa atu le nei afiafi a pei ona iai fo ile wha poponga le tātou por kalame lo u wha peona tā pena mai iai
le moana tātou whaasoa I nai tūlanga o lo whapeona tutupu ia I mātou I New Zealand nei. Ia, pei ona tu inato ai le tātou polokalame I New Zealand nei. Ia, ona tātou sotai atu lea I Samoa. Le nā lo whapea ona tāli mau mai ai, le awhionga lea li whaipule. Lealailepule Rimoni Aiafi. Ia, o le autistusi, o le vaenga whaaupuwhai o lo o ngaia, le malo, ile nei vai tau o le tātou sāwalina, mala tātou wholawa. Ia, oa mai le nā afiafi, le nei afiafi le nai tū. Iai le talitononga, ewi o le nei aso, o se tasi fo I aso e matua I mata atia, ia, le marulu fo ia I mātou New Zealand nei. Ia ai talitono, o lo whapea. Ona, anga le leile atua, Fea lava se no fuanga lo whapea ona e mafuta mai ai. Whaaftai te le lava, mo le fsota I mai, I le nei afiafi. Ia, ai, e iei le manatu. Le a iei sinafsia inga le titi lava le tātou por kalame le nei afiafi. Lea le a tātou o atu ai lo se I tātou whaata alofa atu lava, I le tātou malo whaalongi o le nei afiafi. Ia, ai tātou te le I whaawau, ia le tātou por kalame. Pea na tātou tā pena mai iai. Ia, hau hana. Talofa, leala, ma loa lava le sai fōmanu. Nā lo te fōa. Oa mai lawa whionga I le. Ali whai pule, ma losi mai, le tu ma losi Faleata. Ma lo te fōa hana. Ma lo rawa le, lani ma nei ato, ma lo le tautai. Ia, tau o inga ia. E le se kupe a ma losi iam pia fia. O le happy a kako. Ea. O fia mo le ola ma te malangi me ta ua lea. O fia ma le ola tauloto, ma hofau. Amene. Malo. Ia. Ia le sektononga o le taimi e tā ua. Le ngona fo'i mamanatu o le nālo o nofo ai olo la o fionga. Ia wai tantono lo iaina iau malo lo whapea ono tō whailoa I nei afiafi. Ia mo moli atu whaftai tele lava tātou polkalame. TAUAFIAFI ma le loabay. Mo le whaava noa ina mai. O taimi tāua. O lau whitalainga po lau tō whaafo'i. I le a autistusi. O le vaenga. O lo whapea ona ngai le malo. Ia ina ia tātou whaasoa ai fo'i. Wai e talitono lo tuli matai mai lava. E le tō tele o si tātou atunu. Ia le tātou sota inga. Ia a wafo e le fia maua mai. O se tala mai le naitu. Le ala. O le tā polkalame. O MATAFAIOI. Ale I tū o lo angai le malo. Iai whai tātou e le fōu lau whitalainga po lau tau whāwhoi. I le nei tūlanga, I le angaia o le malo, po le iai tonu o se vaenga whaupuwhai. O lo whapeona tūla I mai. I le angaia o upuwhai o malo. Lea lai, le awa mal whaamalo, tātou whasilimo mua le nei afiafi. Nā o le tonu, lava nai whasili lea e fiatu ina atu, le awa mal whaamalo. I so lava fina ngalo, o le asitulanga, e te tawana ave I ele whaamomua, ali tu o lo angaia le malo. Tu atu nei taimi wai te tono, o lo o to tele nisi o si o tu malo, o lo whapeon o na mafuta mai le nei afiafi, ma mai moa mai, I le tāwhsota inga. Tu atu ai nei taimi na I whapeon na I whawhiloa I atuai e lato. Ia, ma whaali ai fo I so fina ngalo. E tusa o le fasili watu inatu I lo mamea, le awa ma le whaala lava, whaftai le ala. Malo whaftai hana, mo whaftai e le awa noa wa, mo sota inga nea fiafi emasko I whaftai o mo tatu awa noa ma o I nai New Zealand, o le vai hoi le tue ma o tatu awa noa I New Zealand. E ai whaftai tele ala mo le awa noa mai ati oi,
ia o se vanga taua lea whaktai le tua mea solo maul manuia ma le no nā lufa mo nā ngā leiwa o hula manua tā te tala noa ai. Ia whatala whatu ai le ama me whalo tele i pa ia malu tātou o tunu ma la whaafongo whain mau mai tātou whasalonga ne fiafi. Ma lor soi fua maua ma lor langi me maa ia au sām whaingata ia lale toi swamtalanga wa o sā mua ai. O tau tō sa tonu e le tau toi wha ma te ina pe wha tau wha pa e ina swamtalanga o sa le popo. Ia ai whakatei a hana mo te sidi tā au teli anō tenu nei. Ia leo toi i le tū lava a le tapipi. Ia o leo i le tua ngai nei vai tau. Ia pe foi nei sa no. Ia o fu le mana o le tua ngai mo mua. Se fu tau sanga o le tua ngai. Malama teli tu langa o faiva TIUTE o fale ngai o le ngai o le malo. Ia pe ia ona e tatu ye ni vai tau penga malo patem kalas. I nei sa moa o le penga malo le o fili e tatu tu a ma o lai tatu ha pe foi New Zealand ma Australia ma le telo tatu pa ama. Ia e mtuata o tele ia le MATAFAIOI ale tuangai. Ia awa ila tau nei i tamu fai pe le whakir tānia po le watchdog. Ia whaka mua pe o la tau ia e mātauina ma wa aia le malo i mea umalama. Ia mautinoa o lo solo i lunga whenga malo le lei. Ia o le lei tangata lo whafuea le malo o tau sisi whenga whakapai o muli whawai o le tunu o tu la fono. Ia ma whenga o mai manuia le tunu. O le eifo le tua ngai malos. Ia o le amwhai el malo o le leifo i ma tu a ai. Whatino le lei o la tu whaima mo la tu TIUTE. Wa lo iei nisi o lo matai tuina. Whai e esi whale tono le TIUTE a mato e awe whautuanga ma tua lalo. A iei ni mea uso na whai ele ele mawhaura tu whaua se malo. E te tau o na iei se nisi e vea le whautua o le tua lalo. E a mawe whai tionga fo. I le mea tau o na iei. Pea vai atu o le tala whiangai. O tūlanga la leo i nei tato whenga malo ni vai tau. E a ua matua malosi ali tuangai. Mai e tato nunga i whatim kalas. Whenga malo. A malosi li tuangai. O le leifo leo malo tau na iei. O e tau le sidi atu le malo pe a malosi li tuangai. Ia mai o le atu le a whapea ona pe lei. Ma atu o tua anta whenga o le whatinonga o le whafuenga o le atu. Wala le mfai ona so on fai se ava noa e so tu la fona so na fai malo awa o mea malava le ma tu te mai taua malanga mai ia fa le leia o le ten fala le sa tu nga ia su tau sama ia mo ele mal ele ia to le to tele ma tu nga em tu ma losi ko ia ma le lei le ten sa ma tu ia na ho isi le fia le tapi piteni o te le ia e le ma losi o le ma tu nga sa ia ele na vai tau ea ana matu iei ma olo ea o kosusulu o le fau e vanga o malele o ili malo o whalili o le fofkalai ea o la tōku mai sa matu le tuanga i lea tei o le tei foi la lea ke nau ta ua le mea ngarai o ma fua o nau sau le ta pipi o le vai tau foi lea lea na matuan matu sa ili ei lunga pe eini me whale tomu o tuila epa ma le malo i lea tei Nali. Na si la fia se fu tau sanga matu sa ini tau fai foi le tai ele ese mea fale tonu le no tau tino tonu parliament le ma fuanga le na le o fil tu le pa ave mo teta o fia saute na lui ai ona ele ese mea fale tonu le ma tau te mila su tau sanga le matu ai na fai ona matu mo ele vai tau na si la fia la uri ma fai pure tonu mota. Ia ele peira te minei ma tūlanga lewa iai. Whanonoanga le lewa ele tūlanga lewa i nei. Ele tuangai a ele whenga malo lewa fitu le wā. Ia ele nofo fitu iai ma le nofo alfani le atu. Whanonoanga na le teimi. A teimi a matu ele tuangai. E ona whatasi a maula fia pia ele se me tu. Te pia i nai New Zealand ma Australia.
pele pa pele po le ora fatasi tangata ia pe cha le tai ia o fa ono noanga le ia te mine mai le mea fo ole anga le tuanga ia so uma e va ai le tu malo malanga mea ia lava no sa el malo e la e wa ile pe so na la ni mea iso ni me fo ia ta wa ia langa ni me se le ai e ave fa ftai me tan fa ftai ai langa me tan na langa ai lava fu la lo sa el malo wala tu le tono el malo ai le fa pe el malo o le pu fa malo si tan fe ta piofi se leo tangata ma le leo le tuanga e le o inala e le ta fanga ai pe ya ona ia il ma fa longa le fa fu ta luai ma na ia le menga fo e lo ia mai fa o me ia fenga malo fa tem para si chao na isi tuanga mai te chao na la nga me tau la nga wa fenga malo le le ia e fela ni vai chao ia el mato tula ya ia ona usil fia malo ele ai se me o fanga solo nei e fena hilu ia mato ma ole le fena le tuanga ile wini ole fenga tali le malo ni ona le tuanga ile ni ole na tono malo e mato la la tu mal malama la tu lo ma silfia fa ngai o ingal malo a faia ese me le mato e fale ton ia tengo fia piki tengo fia ma ngai loa e a mata ia se o le mele o fai ko se me o ese mai fa vai me winga masan ona o leva o le tono malo e pe a tu la le vai tai i tu ngai ai e mata mo mia mai a fai o le tono malo tenile le malo ni a fai ala to fa nga ina ia fa tuanga ma tu lalo ia ma me ia lu tau tu ele tu ngai o le a fai ngo fia ona le ala fai ngo fia ona pu e la toma le to inga te inga tau na ia pe o se au te lenga le sam talanga hana mal falo lava Whaftai le ala, whaftai mo le tūlanga wai whaasoa ma i le nei a fiafi. Iei le manatu, lea le ata whaatatia e se lava mo sina taimi i a le tūlanga lea i wata whaioi a le tū olo o ngai a le malo. Tātou toe tepa tasia tū lava i le paia inga lona se fulu ma le ono. Bei ona bale mai i foi lau a fionga. I se tasi o tofi bei ona iai. As an associate minister, mo le tulanga lea I whisota inga. Le sawa o leala. ia le lava O le mafua anga o la ofisili, whaaftai mo le tali mai. O le mafua anga o la ofisili, ona tasi lea I tū tau whisota inga, bei ona iai whisota inga whaaona po nei. Social media communications. Mai tau wina ua matua I tele lona awha ai nai, male ai nai, o tūlanga, ia po le whaangaina le upu Whaperetania, o le influence ai, o tūlanga o lo o iai, I le tide, whaapolokiki, I tōno si tātua tunu. Mafua la tala ona I le tulai mai glava o le whainga malo pei ona sa iai I tonu o le whasa fultau sanga wa vai atu. Ia mapaya inga fo I wa vai atu. Sa mai tawina sa le iai se itua ngai fo I lea. Sa to o tele, pei ona iai le taimi nei. O le mafuanga lau la ofisili pei ona tuina atu ma le anganga wha lau lava le ala. O le aso fina ngalo iai, how has social media communications influenced the politics as well as the elections o le tausanga wa mawai atu? I le awa mal wha alo lava le ala? malo whaftai hana o se mele I tanto nuina a se vaenga po lea sa whate iai I le penga palota me o manei me se lava I le hita pipi a wa o me moni lava le tamu whainga na fuin sa wai I tūlango iai ia ina sa mo esen mawa I tamu whainga mai fuili
fatinoina o atina e tau sotainga. O le tantununga sa etenga malo taluai o sotainga o le aso santele le atina e le tununga. Ia onga fale mai sotainga mea umalaka. O le amfai mau o la te vawe le anu le tamau ainga. O le mea le alena tele le investment tuku whaango le malo taluai pe umtou ia te minei. Ia pe o tau sotainga fiafi. Ia o fea vidi mai ai te lo matua martoina i tua tali mai ai tua sa vai ko fea lava vanga Samoa o so inga mea malava. Ia le ngata leo so tele ia onga ma me fai ma tinae ma tulanga me tau so inga i mea sesi. Ai sa ia sa lido i manatu. O le a tele so na fia ngai e whenga palota mai o se mea lea o se le so na tele lea. Ala tulanga le wei nei ona mato wa vai ti ai marta so wa vai nei vai tau te le o le afianga o le palota talu ai painga palota uma le wei nei tono la ile mele o le social media o le fangaina le o pena tpai lang ona o le mefita o le misinformation o le mefika significa o le tala sele ave ai numa ele afaina le ave o famtalang sao ma le ave o le o meu promotion il fa la wiloa ma fa matala o ana matalo ma tulanga fa pena ai pe o te lea le afianga le ngai nei penga palota Samoa o le meu o le misinformation por tala se tala fa tau faleanga ia le ngata a mata ma te mi fer palota o le palota o mai le so mai o te le wa fa ina te lo fina ngalo ne tatu tangata ai me sei la tu no fi fa o te mo le o te le la fianga o palota tene ia la tu no fi fa ona le tala le vato ma social media mo te lo palota le te le se faina ona ele mo fai ona vato le tala fa pe holi le ala lonto ina malum tu ta ni sile po Australia fai tau mata pe sao pe le sao wa amata mtantu wa fai la tala se pe ala tala sao ia tulanga la na le we nei mato titilo ole me foi ele ola te le ala na faina e pa palota la ngai lupa mai ao ona matua vea ma se vaenga tau fata au al potiki la ngai luma ina ia tam fai au tanga tele me sa o man mele sa au se o nei me o le tele o le teknolos ma fata ma sota inga e tele vave au nga tele o se me au nga tele ile au se fie tanga ia ai foi no vai ngale mo ne tu ia e te lelo na afaina ai o ma ho fau mo fina ngalo tanga se an fa ngaina ia o se ati na ia nga ia o se ati na foi leo ma tau te lele afaina ma fa faina e palota len te nei ma le tatu leo ma to mautino o le mena tu puta luai sa fa anu afu fonga ia fas fa nga ia meni o pen fa ila ma ave i fam talanga se nei ele i amana ia tele le chapipi ona sa e mata tununga ia ele tantunuina ele tantunuina o fia o tatu tangata le upta fa se me pelo ia wat peta i ane ia o fai ya tala se ia le la mata tantunu taimi le la fa la uto ia wa ia terminei o me fa fa terminei o le o to fa sa o mata me se nei ia masila fia la tunu ia ele sa o telo ni fa talanga na wat o le mea le vai ngale de tono teknolosi ona o le tu la kono ma mautu o le ai e ta o toil mes si ma ta fia ele o se por misi commission mo le atu ele yeni tu la paros que na cosa que vai que desa e ta o fia o meu pa uma se ma o ta fale nga ta fa ma ta ya ku a tono na le ta le te le la faina e ai o me foi la tam fai ina ia o tatu tangata o mela le lewa nga ai ni vai ta o le lau pali ala tu le lato fam talanga e ta wala na so ma to leo ina ifa pali mai e ngo ngai fai le tangata ma fai uma ile me tonu ma le me le tonu ma le me sa o ma le me se ia ai ele fai ta ta fia le mele ham ele fai ta pa o le me ta fai ta nga due e fa nga le lei ia ma ta tu ta fai ia le tu ia e ave le tale fa sa o tala se ma tala le sa o le ave fa ko e ma le fa ino finalo ne ta ta ele mele na o ye nei New Zealand ma Australia ta lo nei
o mau tino ai ia o ta lofa ni tatu tangata e ma se ni sula o na te mile lua tu ai fam talanga ila tole ai tungo o pe nga tfai langi na ni sila male tioma malai na fai atina e suina ina ni sila le la le ia na e sila fie ni sila mala ofio ia na o tala se ia te lo tala na va tu tangata na ia o ta tele tio la ina tangata ia so ta ia o udia fiafi ta ia o udia fiafi na tala se ma tala tau pase tala tau faleanga nga tale tangata e fe futala ni Samoa e se au fai mile ni Samoa e o la to anda mele fai ia so uma fie fai e o le mea le anga ni fie fai me ia la o mo sa fie tala si fie tala fatu ma tala vo ie mo fai tala e se le meo le tulanga le fa nga to ne ia ta telo fala ne ta tu tangata ai wilia ia pero tano o se mea nga tili ai ama o taulula mo tua le mo tua fa nga le ia ma to ni vai tau ia mai tu ma va i sono le al parliament fa nga o ma tangata le social media ai fa nga se fa nga le ia va tu ai fa tala sa ma tonu a wala tina ina ma le atilo wala le o tatu tonu ia ma fa lo Malo whaftai ala tawe o tulanga lewa e Samoa iai mai whaasoa i lnea fiafi. I tulanga o loo whaapea o na influence mai ai nai. E whisota inga whaaona pōne i a decision making a tangata. Ia, iai whailale manatu pe o nei whaasoa nei a fiafi. Ia, e tātou te taumawhai ina i a tātou whaangaina le isi upu Samoa fo ilia e toe fo ala mea lava pei ona ta whaasoa ai ina o lewa ta whaasoa ma tātala noa i le tūlanga na whaangaina ai le social media pe o loo whaangaina ai fo lava i le social media le nei taimi ina ia whaasoa ai ia nisi o tūlanga lea ua ta ua e tātou o ni tala sisema ni tala i lisa misinformation. Yeah. Iai fo ila le taltonunga ele tu ua ile nei avanoa ma o le whaapea o na whaatino pea ia nei Polokalame. Ia mai se fo ile tūlanga o loo iai i le whaasoa bei o le nei afiafi. Ina ia whaapea na toe turn ai le tide. Ma toe a mata o na talo sia ia ma o le tatu talo lana ina ia whaapea o na toe fo ala mea ia tātou Polokalame matulanga o lo ia tātou whaasoa. Ina ia whaapea o na mawhai ai o na toe liliu ia whina ngalo tangata. Wa o le tautonunga lava i le nei taimi o le afiafi mai se fo ile mai tau watu ma le nganga whaaloalo. O le nā le priority o loo whaapea po se tūlanga, o loo whaamuamua lava i le whaenga whaupufai. A wā le whaatinoina o lana MATAFAIOI. Whaongaina ai la ia tūlanga peona, ia so ta inga whaona pōne. Ia mo le whaailoaina, ia mai se fo le whina wina atu o nisi o mta upo loo whaapea o na ataua o na whaasoa iai. Ia o le tūlanga lana, o le isi tūlanga e mata ina ai fo ilava. Bei ona, o manatu ai ia stasi o la fonga, a stasi o tamali'i, a stasi o toa le tala lei ua wha ilangi le fola, ma sto ina o oka whau olo a ea le ala. Le an whai mai, o le mea se lava e whai so, e au ina avea ma mea sao, pe a le wha sao ina. So, ole mea sao no le ala. Ole mea mo tene sao no. Ele to alfia. Ele to alfia pa nga ina social media. E te tawon fanga. Ai o se mea la fanga tele la nga iluma. Amata toale so. O ele si parota malo. Malo ya nga iluma tulanga. Awala mea ia fanga tonu matau. Ai e itu la fona e puipuia. Ai ale. Ia le mea hulu i fanga tonu matau. Malia Alo hana. O maua le mai tanu a topi le mai tanu no. Le maua le atu lo
mai mla faso mai le. Ia, o mea na le o paula le tira hai lo mai na ia pui le ia me o ka matala se por misi do misi. Ia tala le va tu tala se. Ia mau mai o me taua. O le o pento o fa fo mai. Ia pali o mea le to fa ma to la fa niu sila la o tu tala. Ia an ella to na lu ma tu va. O na fa sena le venele ka sena ia il terminei ia nae fai matau fetoi mai lau so tai mai famal moles e po o e mawale mai la utal no atu terminei le ala famal mole okay ia na wo toi menino mai fa tai fa wa la sa wale le fa tai talwai ona e pe on ta fa soa o lo fai lava ma tau fai si fa pole i tu langa of so ta inga ina nei te wa motu le tau so ta inga nei afiafi ai manatu leala o lo o yai sei si o tu langa o lo fa pe ona ta pena tu ele vai nga fa upu fai e fa tino ina i le vai yaso o lo mo nei lo na stofi le so luas fa malima o au ku so lua afe luas fa malua le members meeting po le whailoa inga a sui o le vaenga wha upu whai. O lo wha peona pui a ia tau a tangata. O ma whaiona e sau noa i mai wha soa i le tulanga wha mamole i le awa man wha alo lava a le ala. Okay, tele hana. Ia lena kata tau ele tu solfia malusa o vi Ravitai e tua ia te o whai losa tua ni pita. Ta o mai ele. Ta tu vai no fa fai. Ta mo male ala toa. O le ma le ko polina. O le pono le vanta fai fatino. E tele mo le avanoa. Ina ia pesa ko tele ta to nei ia ma ora vano ko to e te fatino. Le va atan ko fau ta fai o le te pa fai. Agora ele tá pipi e algo que então quando está aí mas vai fazer aí foi São Paulo a mata tu vai até ele eu não ele está tomando São Paulo e a área de luta aí a solução lima lá na ponta da fome e ela está to fono nem no lugar no tá e para o meio final é Paulina tom famoso vai ela olha no to fauci alta to para tá abrir swing lá tá aí então tu uma Lucia que era na swing pela essa no o swing on leva e tal e meu mai a mais swing online ele vai na e a uma hora que tem swing que vai e famoso uma uma e a galera leva o leva na casa lá tá todo mundo mas foi a solução clima e a parte que vamos fazer o campo para o sistema a linha MATAFAIOI para o sistema e aí estamos aí a não tô está foi como aí e a uma área o tato o vai e a mas o le tato tá ele structure o le faturina le ole vai fa fai am tuna uma am tetai ona ele vai ao hotel ele lá só foi pule ole comiti a tua male mai le la tu fa foina le vai fa fai e ai sui humor tato vai fa fai e ma para capir le un pamanino no le fale ta non ta e vai mo mi ai foi to o mai ma tato va tashi tato de va so va e a wale toe fatuina ma toe famotuina o tato favae e ma tato wan fa fai o leu toe ma tato fai ka malanga fo o le si fast food sanga fatai le ala ia talwai ona o tu langa la vai fe malanga inga male fa fai ngata foi ona iai ia tu langa I fe malanga inga le nei vai tau le soifuanga ona o lo o le o toe
po lava mala e tulanga o lo iai ia malanga I le wā o Samoa mātunu I whafo. Ia, ai mai se fo le taunga tāu pāsisi. Lea lai e taltonu o le vaiaso lo mua mo le silafia e le to'atele o nisi o lo o whaima fasili mai. Ia, o lo o whapeo na tāpena ina, ia le tātou sotainga I le vaiaso o mua. Ia, awa le whaatino ina o le tūlanga mo I tātou o lo o whapeo na iai atunu I whafo, po o au mau, malala I atunu I whafo I ni ema whai o na sotai atuai. I le aso, leo le a whaatino ina ai, le whailoa inga, a sui o le vaenga whaaupu whai. Ia po o lango, tangata lango foi, a le vaenga whaaupu whai. A tatonu staimi o I luma o na toi whaalautele atu lea o lea tūlanga. Ai le ala whaamon ai tātele I whaamai al tāf sotainga. Se I esa noa lava whaatatau le lulu, ia maa le tau mawhainga fo I o loo whapeo na alo atu e le vaenga whaaupu whai. Ia awa lava nisi o sa ili ngā tupe. Mo ana polkalame o lo whapeo na whaata atitia I le nei vai tau o le tau sanga. Le ala na whaalo ala lava whaamon mole. Na lo whaatai ana, le tātou e pur whaalau na e tai mo ka whai mo mo ka tawa na ona ko tele man no ki pia ka ti mai ka tu pan pa fai si ang tango le ngata o Australia ya mai ko Samoa Amerika Samoa ai se fa na ki o le mai ka tu ya le tsa pa fai ya te ona asisina ele to suia ele to loina ka to no se na la sufitu akuso sufito se tema sufito se tema ta mai ata asfa manato ko la sulimo se tema ia mai pe am si le fia ia o le telo tato fam sinonga o lo fanga so nei ia ole ala tonu le ole ano tonu le tato so na tupi ona le o fanga so le o mare am sinonga ma o ta ria le mai uma patai ia le wa ata fa so le fa le sihole atina le pasta kama itomo la msinonga le wa MATAFAIOI le fa msinonga ya ile mesta to msinonga le la mata kona solo ya ole o vana ya le ole fe hai mata to o mia tiu ya ta to van fa fai ta to wa le tagiat ta la pole ele to va to lo ya itu orang ini kita lihat ia apa atau terus ada na talin terkaya boleh dia alcato alcato lulu musina le nasu dia matar lama Malo whaftai lava leala. Se iyo o whaamanino atu le tūlanga lea ona o lea na whaima tau start mai lau sota inga whaamon mole leala ona o lea o loo fasili mai aina isi vaenga ia. E winga I tusi I afo ina iulu o tusi lulu. Afo I po o ticket butts. Ole whaamalam la maina o le tūlanga mo lau sila fia. O la o lo o mawhai o na tu whaatasiane ia numera o tusi lulu. Ia mawhaau o mai foi. Message mai lunga o le itulau a le HRPP, le official page o le HRPP. Ina ia mawhai o na whaau o atuai. A whaifu na o lo e silafia ma e tau di maina le emaili a le a fionga I le a autus le vaenga whaukwhai. O lo mawhai lava o na emaili atu iai le tai o le mawhisanga sa whapeona e whaatau ina mai tu le nā ticket po le tusi lulu. Whaailoa atu ma pea whapea na wa omana e tongi atu iai. Ia o lo o whapeona tu o whaatasia I la tōna ia numero o mai au na whaatau ina atu ia tusi po o tickets po o booklets o lulu.
O lo tu whaatasia I lato, ia matu ina atua I loa, I Samoa, I le vaenga whai ma le anganga whaaloalo. Lo na winga I le mana o mia na toa e tau senda tu fole, ia le ticket back lato ia, le ala, be sao lea. Ia, sao li hana, au taina manino lila whasalunga. Taualu mea ia, manino maile kusi woman whatau ma tupe, ia na wikonsale ai mātou, tūre wakasi ai mātou nei. Mau atoa susi ia mua tupe matsumi, ia o se ilea, ia ai le tue tau moria mai a ranga ia, ana mawale o tangata e manu malo, numela malo, palwharo lawa, whaftai lawa. Malo whaftai po na wau mawale taria la sili pa manino la sili fa mon mole vai uma ia a fai le manino atili so tai mai ia la messenger ia po ole I lunga fo le tula the official page le HRPP ina ia mafai ona talia tuai ia awale fa malam la maina atili o tulanga uma pe fa sili mai ai fa tai lava ia lau a fionga I le tofi filfilia o le tu malo fa palota Faleata numero tolu pe ona iai ia a fionga nei vai telefon vai tele tai ma vai tele uta manatu o le na ua fa mai a tuai ia le ta so ta inga pe ona iai ina ia ta fasili po na pe ona tu ina atu iai fo ile langona ile na o le pawa ile o le taimi pe ona ta whaasoa iai o le awhapea ona tu ina atuai ma ia tātou whaatala noanga pe ona iai so ta inga nei afiafi le ngā tau lawa fionga le autostusi o le vaenga whaupwhai ia ai whapea foi ia nisi o sui filfilia ma sui alo ia o le vaenga whaupwhai o le awhapea ona maua mai I awanua ia na ia tu ina atu fo iai nai sili e whaasoa ai I lunga tātou polkalame. Ia, ai, tu atu ia nei awa noa, whamamole le ala te whaatau whama iai. Ia, mai se fo sau noanga whaiu. E le ngata sio tu malo, ia, mai se foi o le au lango, a le vaenga whaupuwhai o lo whapea o nā ngaia le malo. Whaftai le ala? Whaftai hana mo whaftai a mo la noa. Ai kamaru lu tfoni na ole fai si tele pisi ne vai tau en tata no ai ai to no si stai mo muliane e wala le uma ta te vai pem tata no pea no walu no ai e ta so kala me le vai aso ma le vai aso e ai me se ia le ana iluma tele tata fu fu no fatino e va stai ai te o e a to fine voi lo tele ta fai le ko kalama e ana fu mo tata ina New Zealand ia pawalea ia pawarulua tufo nefia se tatou whafonga paulea to se tatou se tania tu se sili. Ia la mokule avanoa tele nan tau pe tau no wha mamama la ngai luma. Ia tatou la mohosu na isi whai pule tau noa tuai. Ia la mua pele avanoa la ngai luma. Ili tele mo taupu. Lea fiafi ia muli atu la ngā whautai tele ana rose foi tatou wanpau whai tupu matamali ti nai matua tausi. Ia mai lo al tato wan fa fa e to pa ia mo to sa ia fa ma lo fa sta ia to stalo ko to la no so mai so se vai na o e per fa ma lo se ma to o mo au fi na o tato fa mo moi a to se lo to tire na ma na to na e o ma ti no fo tato wan fa fa ia to lo to mal tato ta mo fa na ma fa mo moi ia wala sa mo ia mo li atu ia mo ngalo fa mo dia na li po ma mai so le leva ia so to ia tau mo na luenga ia ina na le tua ia te to ina to ai no mo to fa na ia mas foi ia na mata to po kalama ma ia tele le po fa te tele lava to to le ala e tele tu walta so ta ingel ne afiafi atasis tu langa lo o fia fa manatu lava ile tato au mai mo ma le tato au fa fonga ne afiafi wa pela ona fasoa mai ai la fionga le ali fai pule ia po ole a autus tu si fo le vaenga fa fai o lo ngai le malo ta ua ia ona tato tuli matai pia ia tulanga o lo fa peona au mai ai ia updates mai le tu o lo ngai le malo ta ia o le sina so tuli matai pia
Aso lua uma ma aso tofi uma o vai aso teitasi. Lunga o le I tulawa lo ia le official page le HRPP. Pei ona iai le aso a tai au. O lo o whaapea, pe ona whaapea wha ona tu ina mai ai. Ia le whailo inga maa sani o vai aso teitasi. A le awhionga le taitai o le vaenga wha au pufai. O lo o angai le malo. Ia ai maise o tu stalam officer wha salau Samoa. Le ala o si taupulia. Se ina ona tu watu lava i o au tafa e maise fo oila awhionga le taitai. E tā ua e moli atu ai fo i lava le wha malo. Ia te au lava ia ina ua whai tau atu i ai. Tolu latest to singa a le Radio New Zealand. Lea na ova ai atu i ai i le nei lava vai asu. Lea o lo tā ua mai ai. O lo o whaapea, sa whaapea na whai sau noanga a le awhionga i le minista o le matanga luenga o le Commerce and Industry and Labour. Ia le awhionga ia le atinu o Wayne Soalo. Ina ia fola mai ai le tulanga o lo iei se lato whaata penanga. Ina ia mawhai o na toe au mai e sewa alele. Mo le atinu i tono le tolu tau sanga lo olu mana. Ia pela o le nasi tulanga fia. Ia waita tono. Tasi le au ngā o le matawhaioi whaitua kai. O lo o pese atu ai pia. Wa lea ua maita watu. Wa matsa o na iei le tāpen penanga a le vaenga po o le malo foi. Ina ia whaatino le tulanga. Pau le tulanga talo sia ia ele o se election ploy. Le ala, ma le nganga whaaloang. Tāte tuai. Ia ana, a tono la tele e atu na alo tau pule au ma o fata ia hoi matou. O leo a au fia milionga. Ma tono a fia so lau ma vai dia mese li poki pe fia so fu milionga le wa ko venga vale le ko pa fo. Ale ko manga ko mese vale. A pesi la ai se au fai ele fa e ko manga ko mai. Ia le ko vai para ngolongo ia i wale wo mo pa ko mumu tangata. O matua ina tangata i pasese. Ia ma le fai na ka to ina le nei. O isi ngoma ni mariu na fai ki sa mo da so nei. E o so euskario mai ai. O le vengo so fiti como so fiti o so euskario mai ai. Al tele tangati e fo ai. Ia le la manguia ni sila na euskaria. Ang pa kia ka ko. O le me moni. Ang alo fa mo ni sila ka ko. E fa ni sila se la ko vale tele na le fiku fa fiku. O le fiku ni fiku ko vale tele na. E o mai ka 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 ia so ni o mai uma tata. E le la tato vai ai. Le ngaka le sa sa so ina a o tamo ta pasese. E ale o mama ko ni fia miliona pa po vale le fiku sini ka o fia na mai. Ale ko ka lo mai si vale le. E ka lo fai a Samoa. E nga ka lo pa mutato lo ai ma le ma ka lo kwenta kai tato. O i ta ka lo ai. E ale ko la se ma lo ni ni. E ai wile ala ka ka no fa la tele stereo mo al va ale ana ale ai o ko fa fuma mo si le fia e ile se be a pa ko pisa ko ye e ale wala ko lo ma vai ai a wala va ai mo le tupe ai va ma mo la tele la tulu mo la kina ai ngala fu e wile ala ko mo ga mo se mi em ta fu a ko la ka no fa la tele tele ta ma tai au e ma fa lo fa tai ma lo fa Sei foi a mole nei taimi o le afiafi le ala whaatai te le lava i lava fionga mo le whaamanoina o le taimi tāua alofa te le atu. Tau whaafat sei foina. Tele tau sama o tatali pei o le vai o le nai tulang Samoa ele nei wau mai whaali ali
whaafanua o maluenga olo wafua ole manolea Samoa uaea e ui na tele tau sama o tatali e pei ole vai ole nai tula Samoa elene wau mai faali ali ole manolea Samoa uaea e ui na tele tau sama o tatali e pei ole vai ole nai tula Samoa elene wau mai faali ali ole manolea Samoa uaea Lau sama o tatali e pei ole vai ole nai tulangi Samoa elene wau mai faali ali Malo whaaftaitele lava le mawhita mai tiu tātou atunuu ile nei tula le afiafi. Pei ona iei le whaapobonga foi ile nei Aso Lulu le aso se fulu ma le fitu au kuso lua afe lua se fulu ma le lua. O le tātou polokalami TAUAFIAFI ma le loabay. Iei le manatu lewa mai tau atu o atu e se fulu ma le 5 minuti ona taina leo le tula e iwa iai mātou New Zealand nei. Ia, ai le ngata fo ilea o loo langona lava le nei taimi o le afiafi. Le mātua I malulu o le bai mai o le safili e mai se foi o le ea ia le nei vai tau I sio mātou atu no I New Zealand nei. Ia, tala sio nāwa mai e ona whaavivela ane lau ipu lau ti, po lau ipu koko. Ia, po lau ipu kofi foi. Ia, ai mai se ai, e le o tue mamau, ona wha mai aina lea o le tātou polokalami le nei afiafi. Ia, a e molo sila fia foi, o le tātou polokalami, a TAUAFIAFI ma le loabay, momoli atuai le whaaftaitele lava, I le whaaloalo mawalunga, ia, a le au nanga, o lo whaapi ona whaatautaia, e le sunga, I le ali iloia, le afionga ia atoa, matawheo, ia, pira petaia, le whaatautainga, a le petaia Lawyers and Associates, I Manurewa, a wā o la tōwia, o lo whaapia, o na so tau au mai, ia, a wā lava le tu inatu, o la tātou polokalame, ia po a tātou polokalame fo I pe ona iai, le polokalame o le nei afiafi, a TAUAFIAFI ma le loabay. Ia, ai mai se ai fo le whaatinoina, o le whasotainga pe ona iai, ma le afionga I le autus tusi o le vaenga, whaopwhai o lo whaapi ona ngai le malo. Ia, mo tūlanga o malava, o lo e mana o viai, se whasoa soani tau tūla fono, o mata upo fo I tau tūla fono. Whaasotai numera na, ale ofisa po le aonanga, ale afionga po le sasi leo tamali'i, o si tātou atunu ua lewa maloa tau sanga, o na tau tuai, ia ai mai se fo I te tonu, o le nei ngā luenga po le tō mai whaaloia, I te tonu o New Zealand nei. Petaia Lawyers and Associates, le lato numera telefoni na le ofisa, o le oiva, numera area code le na au kilani, lua ono fitu, ono iwa lima, lua ono fitu, ono iwa lima. Mo so se mata upu tau li tūla fono, o lo whapea ona e mana o mi ai, se fisua soani, mai se tasi o tamali I o le tātou atunu, o loa ona tau tū ai, I lea tō mai whapitua, ia po o mata upu foi, o lo mana o mi ai,
se tasi o loo Iesu tau mai whapitoa I le tulafono. Ia, iai wha ilale manatu, pei ana whaatinoina ai le tātou so ta inga I nei afiafi. Ma le afionga I le ali I whaipole, o le tū malo, whapalota, Faleata numera tolu. Ia, ai mai se ai fo I o ia o le a autustusi o le vaenga whaupu whai o lo angai le mahalo. O nai whaasoa na sa manatu. Ia tātou te whaasoa ai fo. Nisi o tūlanga o lo tutupu I tono o New Zealand nei, I le maitau atu. Le nei lava vai aso, a mata mai lava le weekend po o le vai asa utona I atu. Stasi o tala sa whaapea ma o lo o trending lava I lunga o news feeds a tātou I New Zealand nei. O stasi o tala I se a inga I manu reu a sa whaapea sa Faisalato bid is a online auction. I TAUAFIAFI fo ile ia e whai online. Whapea la tala, ai o se au nanga sa whapea o na lato whaatawa ia storage facilities whai ia. Leo lo whapea na mawhai o na store pe tō ai foi ia niau miato tino pe a whai o lo o fōfoi te malanga I se atu mo se taimi umi lava. Ai o se vaenga le nā, sa whapea ona lato whaia ia se TAUAFIAFI. Ia po se auction online. Lea sa whapea o na whaatau wai ia pe na ofofua I nā toi foi. Ia nisi o mea tō tino iai ia ato pau. Ia po o tūlanga lava foi. Ia o ngā mō ainga e mai se ainga tō tele o loo tāpina pena lato malanga. Ile nei vai tau. Whapea la le tala o loo whapea o na lawa lunga lava I tusinga newspaper. It's tono New Zealand nei. Ai o si ainga la lia na o atu. Ai le I whailoina mai I swafa o le ainga. Ona o tūlanga o lo iei pui puinga fo I tūlanga tau tusinga ma tūlanga whapea. Na o atu si ainga e au mai le utau ato pau nei. Nei sa whapea wa malo ai lato I TAUAFIAFI nei. Ia, ai whai mai la e tala ato pau. Wana o pōna iwi lava se tilo o tino o tangata maliliu o loo iai I ato pau sa whapea na lato biki ina mai I le storage facility lea. O loo whaawau pia lai le taimi nei I suenga a leo. I le nei vaenga ai o Aukilani nei po counties manukau. Ina ia whaapea o na whaanga solo ai. Be o le atonu lava le mafuaanga. Ia walia wa masalomia o sitasi po le tangata e ona ia atu pau nei. O iai le masalomia nga o leo. O lo whaapea o na watu matu ui I storage facilities ia ai wa malanga ese atu malu ese atu I whafo atu o New Zealand. O lo whaawau ia tūlanga bei o na iaisu e suenga leo le taimi le nei. Ai o se whaamanatu tā hua fo I mo tātou. Ai mai se lava I tūlanga pe o na iai ia tūlanga ia pe o online auctions ia lo o whaatinoina. Wā ia taita lava ia o le golden rule. If it's too good to be true, then it's probably not good at all. O le mafuanga o lea manatu ua whaasoa atu ai nei afiafi. O nei pehi lawa fo I stasi o la fonga. It's not all that glitters is gold. A tonu sa man, ai a lava le sau online fo I lea o le TAUAFIAFI ma whapea mai ai. Ia, a tonu e mawhai ana tau maua nei ato pa au se tau ngōwhi. Ia, pe avatu fua foi. Ia, a wai mai tau watu, elena o sitasi elena o le luani ato pau. Mai tau watu na matua alu watu le trailer. Ia, po se ta avale te le lava. Ina ia whapea o na ave atu ai asi ainga na lato whaataua. Be manu malo ina mai foi nei ato pau. Po nei mea tau tino. I le online auction na whaatino ina. Ia, alia la ua matua I tele lava ia tūlanga whaalia pe ua. Wa amata foi o na
Iai se langona mafatia I le ainga ona o tūlanga ua mawai ia pona aivi o tangata maliliu. Se tilo tonu o atu paku nei. Tūlanga e mata I tū iai. Niso tūlanga a molo si la fia mana ia I o stasio Faasoa ia a miso stusinga sa whapea ona Faasoa atu. Pena maua mai e ala I tustusinga ma le Faasoa foi. Ale whaalapo tupatonga o le Consumer New Zealand. Ia, o le whaalapo tupatonga nei, o lo whapeo na tele lava tūlanga tau consumer rights. Ia po ila tau fo I o le whaataua o loa. Lea sa whapeo na Faasoa mai ai, I le afiafi nei. Whailoa mai ai, mana tua fo ila tātoe e tele o lai whai, a saka ngā nuenga fo ile le whale. Ka ke ia le ku I mai foi. Ia kala kule ia le whaitoa. Ia o se sales person o le esa we whaatau mai ni o loa pe whaatau mai. Ia se plan o le broadband, po le fiber, po le whaatau mai fo se plan o le eletise matulanga whapena. Le ala o whailoa mai e ale stasio updates le wa au mai e le Consumer Watch. Ignoring do not knock stickers is now illegal. Lona winga, a whai o lau stunga fo ile te Samali Valley I atu lava o le e te alu atu e Target I se street fo alia po se vai a ai. Ina e whaapiona a whia atu e lau sa valinga ma e latu e male wha moe. E whaatau pe introduce atu I any plans o le, a whaateta inga o plans o le interneti po o plans fo I le elitisi. Ia molo sila fia, lea wa whailo mai, ua o atu, e ono o atu I le tolu sa fuluafe I le sala, ia pe a whai. E te afe atu lava, a lai pipi I mai maka kiele mai ai le saina le aina. Whai mai, do not knock. Ia, lona winga. A whai ewa aiele se nā whailonga po se stika o lo pipi I mai lunga se whalo se ainga, I lunga fo I le lātou gates. Ia whaamonu mole. Awa le insa. Awa e te ono a whaina ai, ia I tūlanga li tūla whono. Pei ona iai ia nai nā swinga o le Fair Trading Act, le nā awa whailoa mai. Ia, ai mai se la le whaamanatu mo I tātou, se whonmalvalu tausanga a ngā I lunga, ia mo tātou New Zealand, local council elections le nā o le tausanga nei, lua afe lua se whonmalua, pe ona whailoa atu, mai le asa se whonmale ono o se tema se iau lia le aso valu o ki tupa, le nā le amata whaanga solo ai I a ia tūlanga, I te tonu o a ai ta itasi ma pūlenga a ai I New Zealand nei. Na whaangata le vai asun te anei I a listala, mo I lato o lo whapeona ngā va as full valu tausanga a ngā I lunga, ina I whapeona pālota a ia tūlanga. Ia, e talitono, it's o se tūlanga, it's tau lava na tātou mata I tūina, awa o tātou o malava, it's tau na tātou lua, lu tātou si o manga, it's tau fo na tātou lua po oai, ia pūlenga nuu ma a ai o lo tātou wau mawai, tau na tātou lua po oai tātou te o iai, ma whaatala noa I se mana onga o tātou, ia e mai se lava I tūlanga o lo iai tātou wau mawai, I te tono nei atu nuu, e ese mai I si o tātou atu nuu, na tātou ola ma soifua ne ai I Samoa. Iai whailale manatu o le nā ua tau walunga atu ai le tātou Faasoa, ele nei afiafi, to e momoli atu ai le whaafetaitea le lava, mo le mafuta mai le nei afiafi pe ona iai le sota inga, ma le afionga I le a autustusi le vaenga whaupawhai, o lo whapea o nā ngaia le mālo. Ia, po le vaenga whaupawhai foi, o lo o pui puia, a ia te tau watangata. Iai wha ile manatu pe ona whailo atu, o nei whailo inga ma whasota inga, ma sui filifilia po o awhionga fo ia li I whaipule, o le itua ngai, o le awhapea o na whaatino lava, I tātou polkalami, o lo whapea na awina atu,
I lunga o le TAUAFIAFI ma le loabay, po aso ngafua, po aso lulu whapena fo ima po aso wharaile. Ia ai mai se ai le tāo whainga po le recap I le afiafi o le asa. Moli atu ai le whaataitia le lava I si tātou atunu le mawhita mai, awane I ngalo, a whai o le nā e le I whaatauina lava, ia sau pepa o le lulu pe ona iai, ia tulanga o lo o whapea ona sa ili se leni ai le tu o lo o ngai le malo. Wa o nei mea uma, ma nei whisota inga uma, ma tulanga o lo whapea, ona whina wina ai, ia nisa tulanga o lo tupu tono si tātou atunu. Ia, tono le o pō lava malai e mana o mia lava le tupe, e mana o mia lava le whisoasoani tau se leni. Beila o lea se fuafuanga, o whapeona a apa iai, le awhionga le taitai, whapea foi, le awhionga le sui taitai, ai maise o le autistusi, o le vaenga whaupawhai, tainane o a lii whai pole o lo whapea, o na iai I tono le vaenga whaupawhai, a le HRPP, stasi nei o tulanga o lo whapea, o na whaatangi si ai, ia le soasoani, a le mamalu o si tātou atinu. Ia, a wā lava tulanga, o lo iai ia fuafuanga whaanga solo, a le vaenga whaupawhai. Na o le 5 tā la lava I le tike de tasi, ia, ai a whai foi, o le nā lo e whina ngalo e whaatau se tusi lulu atua, se lau tā la I le tusi lulu. Ia, mo I la tau la lo whapeo nā lala I Samoa, staimi o luma, o na whapea leo na tāpena mai I numera, a I la tau o lo whapea o na mawhai na e so tai ane ai, le tātou ofisa I petesa, a le HRPP, le nā lo mawhai na e so tai ane ai, mo sau pepa lulu, po sau tusi lulu foi. Ia e maise ai I numera telefoni, a I la tau o whaululunga po taitai foi, taitai fono o mawhitanga, supporters, a le HRPP, I atu nu I whafu. O I lātou nā, staimio le awhapeo na tāpena mai eia lātou telefoni. Le wha eo te wa ai atu lo o tele na whaasoa lawai nei nistu tangata. I lunga o penga ta whailangi e mai se foi, lunga o le lautusi vitalia I o le Facebook. Ia, le nā o lo o mawhai ona e maua mai ei telefoni e lātou, e so tai ati e mo sau pepa lulu. Wa e whaangata ina I le aso se fulu o se tema, ona whaatawina I a tātou lulu lea. Ia, ai iei tautono ngai o atu le vaitaimi lea, wa amata o na ao atu titono. A wa o le isi loa vai aso se so ai I le na aso se fulu ma le fitu, o se tema, o le aso na, lea o fuafua, e se I na ai le lulu lea, a le HRPP. Ia, mana nai ai o whailonga mua, e se fulu ma le lua whailonga, e mawhai ona e ono manu malo ai, pea whai e whaatau sau bepa. Whailonga mua le kuata e kai ale sa, whailonga lona lua, ma le whailonga lona tonu, ta I lua se fulu afe ta la, ia, whailonga lona wha, ma le whailonga lona 5, ta I se fulu ma le 5 afe ta la, lona ono, ma le lona fitu, ta I se fulu afe ta la, lona valu, e 5 afe ta la, ia, lona iwa, sa I o I le whailonga lona se fulu ma le lua, lona winga tasi lua, tolu, wha whailonga ta I afe ta la, ma whai ona e ono manu malo ai, ma whai ona e ono anga wha ai te manu malo ai, but you've got to be in it to win it. Aia, tau na whaatau sau ticket, ina ia ma whai ona e anga wha, e alu lau numera, o lau ticket na whaatau, it's tono le draw. Ia, iai la le tautunonga, pei ona whailo atu, wa wha mai atu ai le nei taimi le tātou so ta inga, aua fo ina ingalo se taimi o lo o mua o na whailo atu wai lea atili, ia tulanga, ia awa lava, ia le whailua inga, a sui, filifilia, ia masui lango foi, o le vaenga whaupawhai le HRPP, le nā o lo o fau e whaatino ina, I le vai aso fau,
I lona asitofi I le aso lua sefulu lima o Aukuso, lua afe lua sefulu ma le lua, I le laumua o le HRPP I pe tesa. Ia, e le ngata la ina whaatinoina I le fofuanga le I le aso, ia e tatono fo'i o le nā o le a whapeona tā pēna atu, ia le tātou media team, ia awa lava le whaatinoina o se sota inga, e mawhai o na sota ia tuai ia le au lango lango, a le vaenga whaupu whai, o loa ngai le malo, te a whai o le nā e lala ia tunu e mamau. Ia awa fo le whaaleo ina atu o tūlanga o loo iai fina ngalo o sui lango lango o le vaenga whaupu whai. Ai, mo le nei taimi, a whai o loo iai se mata upu whailea o loo e fia whaasoa mai ei lava. Ia, o loo te lea le hawanua, e mawhai o na e sotai mai ai le mātou I tūlau, Loa Bay LGN Online, ia, ai mai se foi, o le I tūlau Facebook, a be a whai o se mata upu tau I le tuangai, le I tūlau le official page a le HRPP, mawhai o na e sotai mai ai, ia, mawhai loa mai ai, whaasoa mai ai foi, be a whai o iei se mata upu, o loo whaapea o na e whina ngalo, ina ia whaafisili atu ai, I sui al vaenga whaupu whai, ina ia whaatala noina, I taimi o a tātou whaatala noanga po whaatoa ia, male vaenga whaupu whai o loo ngai ale malo, ia lātou MATAFAIOI ma TIUTE, whaaitua ngai. Mole nei taimi, leo mai tau atu, ua 2 minute o te aile tūla, e iwa ia I mātou New Zealand nei, to e momoli atu ai le whaaftai tele lava, e le sunga I le aliloia, po le fionga foi, ia atoa matawheo pira petaia. Ia, ma le whatua foi ia leota listi petaia. Ia, ai le ngata le nā, o le au nanga, a le petaia Lawyers and Associates, whaaftai tele lava, mo le tulanga ua whaapea, o nanga le mai ai ma so tau au mai, ia, mo le tua whaatasi ina atu o le polokalai menei, TAUAFIAFI ma le loabay. Awana I ngalo, a whai le nā o lo yes tūlanga, tau le tūla whono lo whapana e mana o mi ai, se whasoa soani, mai sitasi o lo iei le to mai whaalo ia ua loa foi, ona tau tua I le tūlanga. So ta I le awhionga ia atoa, I le numero telefoni o iwa, o akilani, 2 ono iwa iwa 5. O iwa 2 ono iwa iwa 5. Ia, e a whai o yes tūlanga o lo whapeona. E mana o mi ai se whasoa soani tau le tūla whono. O mori atu ele whaaftetele lava a le tātou au nanga nei, po le tātou polokalame nei. Ia, mo le tūlanga o lo whapeona. So tau au mai ai, ia le au nanga a le pētaia Lawyers and Associates. Mo le tu inatu le tātou polokalame. Ai mai se ai foi, ua mawhai ona tu inatu le nei polokalame, ona o le lango sua, a le au nanga Loa Bay Samoa live stream. Tulanga o malava o lo iai ia special events, wha amoe moe tāua, po wha amoe moe nga tāua, fuafuanga fo iaia, e pe ona iai ia tulanga I maliu, ia tulanga fo I iai ia events pe yo. Whaawhalenga, whaaipoiponga aso soifua, whaamanatuina se aso soifua, a whaiolo e mana o miaina, o na poe mai nā tūlanga. Whaso ta iane, ia le tūlau le nā, a le Loa Bay LGN Online, o le Loa Bay Samoa live stream. Ma whai o na tali atu I sau fasili pe a whai o loo e fia. Mauaina ia le se tau, e ma whai o na soani atuai le au nanga, ia mo le poeina o tūlanga pio. O na iai ia maliu, whaapoiponga, asa soifua, ma tūlanga tāua, aso whaamanatu tāua, whaapena. Ia, ua oma. Momole atu le whaaftai le lava, ma le whaamalo, taluai o kali toa tele o tō. Sa maafuta mai, ia, iai le talitononga,
o loo sila fia o tau uma, ia o tau swafa e mai se fo o tau pe no so tai mai ele nei afiafi. O moli e toi wha malo, moli wha aftai mole, a so tai mai, tātou toi whi tā pai ma o tau, tātou toi whi so tai ma o tau, i le afiafi o le asfareile o loo i luma. Ia a wale isi wha poponga le tātou polkalame. Iai wha le manatu, o le ata pena mai se isi tātou malo, ia tātou te whaasoa ai lava. Pea na iele nei afiafi e mai se foi, o le afiafi o le asonga fua. Pea na sa mau vai le sota inga, ma le afionga i le tofi fai pole, a filifilia, o le itu malo, o ale i bata, itu pa i lunga. Pea na whaatasi mai i le afionga e awha ava, sulu i malo, amatanga pea na ia, i le afiafi le asonga fua. O le nei taimi manu te leina lava o whaasausaunga, manu te leina whai ngā malolongo le nei afiafi, ia whapea o na maua se afiafi saunga le mō, male mawhanawhana, mo i mātou i nisi le nei, ia ai o se afiafi fo i mata ngō fie, mo si o tātou atu noo, o lo whapea na mawhuta mai, i so o lava se tawha o le nei ke lope, o lo e maua mai ele porkalame. Whaaftai tele, le mawhuta mai, so whawhasoi fuaina, God bless.